الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله ما زلنا غاندال ويتنغال علم البديع. إني بلاغون غاندتاتي علم البيان، علم المعاني، علم البديع. وعلم البديع إني وندما ينقسم إلى قسمين: المحسنات اللفظية والمحسنات المعنوية. هذيك محسنات المعنوية أو ونن غير هند إن شاء الله هند إن غينا دفتر من دود بلاغة الواضحة. هري يلا تو هرا لن ترون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هري إن جنگ هند كوني درس سكي ترون كدفتر دو هري نوهي إمري محسنات المعنوية جبوي كونو باين دو دفتر كو فيفو أطولو هري كدو ودي دي رأب ديني هري نودي بي جبوي دو صفاكي دو لنو هري كدفتر بلاغة دي دارويتي. وسكي توري دفتر ما كنا نوكو يتي أسلوب الحكيم. دفتر قوينا جواب الحكيم. أسلوب الحكيم بمعنى جواب الحكيم. جابا قول هري جابا والمعنى قول لندو ما هونده saloda jabagol ko o landima ko wowla ko buri moddude ko o landima ko dum non inete uslubul hakim hande ko dum non jangeten sabu hondum aray waddi do misal wondema qala ta'ala yas'alunaka anil ahilla hefe be no ara landagol nulado sallallahu alaihi wasallam fi di lebbi ko fi onu lewru dum wonata harako tosukum wona don seeda ndu janda wona don seeda ndu mutoya wonta don seeda ndu artoya haraka de gal woni lelewal ko fi onnu hefe be ko dum no falano andude ko fi honnum nulado sallallahu alaihi wasallam alla jaabi nulado sallallahu alaihi wasallam jaabu be do wondema qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj haray di lebbi do ko wonande ko banginay di fi hajjugum be hinadu landi be kunu alandi be faala andude ko mum wadata lele hum ko tosokum ndu wona jandudu ndu motoya ndu no lewru si feddi lewru go aroya Allah subhanahu wa ta'ala sarafa aqlahum o itti wondema jaabawol ngol be faala non gol o bonniti gol jaabawol don o addi jaabawol burgol hittude yetagol on hawa di lebbi do maape fino Allah rewirte terto don fi hande kadi andugol si lewru sabu si andi lewru dum ko fi du do du wadanta ko du fannata ko fi do dum no nafatama ko nafete ko debe de watta den ko dum Allah dal do yasaluna kan ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj o indu godo qul hiya mawaqitu linnas wal hajj ko lenete uslubul hakim uslub al hakim ko yo milando ma hunde fa saloda jaba gollan ko milandi ma ko adda ma'anan mo milandaki ma fa yusamma uslubu al hakim. Allah subhanahu wa ta'ala kan kadi adali yas'alunaka madha yunfiqun hibe lando ma ko honnum be okkata kondu be sakkorto do landi be men kondu fala andude ko maro men sakkoto ko bahe ko façon honndu e der duma jawle den Allah subhanahu wa ta'ala dali qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil daka ngandi non kanyum kadi gonu uslubul hakim. Uslubul hakim sabu be landaki do ko hombo jonnete sadat dum be landaki do ko hombe hendoto ko dum woni ko be sakkoto ko be landi do ko wondema haray ko hondum be sakkoto yasalunaka dare do yasalunaka madha yunfiqun be ala landa gol makko hondum be sakkoto jaken handi do yasalunaka ayu shay'in yunfiqun do ko be sakkoto ko be faala andude enen ko bahe bokkata ko jawdi ko buudi ko dollar ko honnum kono jaba wongol ari tayna ko be landi ko ila ko be landi ko fiw sari on ari indi kala ko okkoto jonne jomirabe badondiral e miskin be ben kanjum e ibnu sabil be hinadul landi fa yusamma uslub al hakim sabu do aya on faala e yetade kala ko sakki don ko woni o woni ko do ta o ronku jonnugol si wona beedo jonnugol beedo no hitti ha buri andugol ko hoddu sakkoto do sabu ko falda o hida wa sakkade so ko hude dagide me banaze fami dum non inete uslubul hakim ko mi lando ma yawtere hangasa ittalan e konko mi landi ma do jonnalan jabawol burgol hittude e di ko mi landi ma kon fa yusamma uslubul hakim aw jawabul hakim inda ulama'i al badi' woɓɓeano landi nulado sallallahu alaihi wasallam ene ndiyam maayo hino dagi ya salligoro ɓe maaki no dagi kala kadi ko maayi ton kono dagani ma ya ñaamo hillun maytatu ɓe noon landanoki fi ɗum ɓe ko landi ko ndiyam ɗan salligay ka salligata nulado sallallahu alaihi wasallam maaki wondema ndiyam ɗan salligay ko maayi ton kon kadi fof koko ñaamete fa afada ɗum ɗon kañum kadi ɓe yewti yewtere nde ɓe landaki fa yusamma uslubul hakim inda ulama'i al badi' wa jawabul hakim. Joni noon
وقال ابن الحجاج قال ثقلت إذ أتيت مرارا قلت ثقلت كاهلي بأيادي قال طولت قلت أوليت طولا قال أبرمت قلت حبل الوداد كونو كهالا لو كسيفي قال أودوي ثقلت إذ أتيت مرارا أكدوني ملوري متدني أودو كفالا ابن ده حكي كتواتا هاريهمو أرده هاريهمو أرده كأويا وإني وندوما أرغو روتو ريتنو كما دا هاري ميتامبينيما أرغو صندو كما mitampinima aku dum o fandi ono ngandi do oya inni tampinimo jento den do mo inni on tampinimo ko no ajabimo qultu bi wi himo jabade inu de on tampinimo sakalta kahili bi ayadi ateddiniri beccanne sabu dokke made ateddiniri oya no hinado allandi oya ko woni no mi ari kama hafiditi oya inni argol ma sabu ko dum woni haray adanila dokke molanade al ayadi bi mana an ni'am nemaji argol mangol ko nemaji qala o wi tawaltu akudu woni minebi kama qultu mi jabi mo kanyum kadi awlayta tawlan ko du woni a okki dokke se dari oya landaki do ene ko dokke mo kuma kala dokke oya fala inu de minebi kama oya inni wonde ma minebi kama oya inni wonde ma adalila dokke bui qala oya wi kadi abramtu mi sonjima qultu oya wi habla widadi windengal misal do qala abramtu qultu habla widadi oya ko dum do hal misonjima ko woni qala abramtu ndare non ko ya jabi oya ko hanuno jabade ko asonjila ma anga sonjala ma hina hayfu oya inni wonde ma atokki boggol langol aburti jokkude enna sabu do oya kanyum ko abrama hino fira bi mana sonjagol ko du woni ndare sibe addiga sharhu makko ko du woni abramtu bi mana malaltu qala abramtu oyni sonjike jonnon odo non abrama no mari manaji didi ino mari jedo no mari bi mana sonjagol bi mana mi sonjike ko woni mi dumandike ko yinte ko malla sike mi habi jonnon on andi abrama kanyum kadi no way wondu tokkugol bi mana tokkugol abramtul ahad bi mana mi jokki en dan no hin abrama kanyum kadi hino way en gol ko bi mana awsaltu mi tokki oya kanyum ko odo mana fandi oya jabi mo o mana do mena sen fami oya kanyum ko nu inni ko wonde mi sonjima ha joni mi habi oya inni atokki giggolangol sabu oya wuli mana jabi do mo on detti mana didabo mo oya wawla jaborimo mena sen fami misangal adde misal ko kanyum kadi uslub الحكيم ko woni kandar alquran Allah subhanahu wa ta'ala dengan Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko no moyni wonde ma sibe Madina la nukhrijanna ala azzu minha al azal si men hewto hi Madina tedduno en fo men hoynaybe Allah ko no ngajabi mo uslub الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala jabaki mo awawata dum ma hida wawi dum Allah ta'ala non la nukhrijanna al-azm minha al-azal walillahi al-izza oya landaki dum no fe ko mboji teddungal ma hina goddo je ata teddungal kon Allah subhanahu wa ta'ala sarafahu bi jawabin ukhra aw bi jawabin akhar se winday ngal misal do kon wayni inna la nukhrijanna الأعز منها الأذل الله سبحانه وتعالى إني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين
ولكن المنافقين لا يعلمون والمؤمنين جاكي غانديدو او يكو اني عبد الله ابن ابي ابن سلول بلت من يالتينو يا تيدو be fosi me hewto ya madina be fobe wontay hoybe jaba wongol arali awawata wadude dum ma sa wadi dum menen kadi men waday dum do Allah inni wonde makko menen je teddungal gal e nulado sallallahu alaihi wasallam e julbe ben je teddungal oya landaki dum do ko noynete uslubu al hakim mana sen fam adeno misal gimu fa duma masalan duma goddo gimi din doga o inni walaqad ataytu li sahibi wa sa'altuhu fi qard dinar li amrin kana fa ajabani wallahi dari ma hawat aynan fa qultu lahu wala insana wa ya inni walaqad ataytu pellat mi arimo walaqad ataytu li sahibi wa sa'altuhu mi pellat mi arika gore jambi landikamo في قرض دينار الأمر كان في نيولا مودي دينار في يميرورن دمي جوجي ودغول فأجابني أجابلا والله داري ما حوت والله سود أنو مفتى عينا أكون مفعلي له عينا وإني والله وين دنقول دي مولو والله إن النوع فأجابني والله داري ما هوت والله داري ما هوت عينا فقلت له ولا إنسان أنا نندار لوكو جيبون غوليني أويا أري وإني بلت ويكا غوري دمكم أو إني يويا نيولومو جاودي سابوهي مماري يويا نيولومو دينار مماري سونجاون كو حكومتيرا وإني فأجابني والله داري ما حوت عينا فأجابني كاكم جابيلا والله داري ما حوت والله سودان دو مفتح عينا كدوني كانيا لو عينا كله فيري كو كانيا الذهب لو كو فيري عينا كو ذهب او لا كو بيته سباري بودي باودو دي هاري كونو دي مو اندرتي هاري كو كانيا اجي كاليسي او اني وند ما سودان دارا جوغاكي عين جاودي او يا نون اني فقلت له بي انيمو ولا انسان اجوغاكي ندو كدي هو onon andi o ya jaabimo kanko ko fi jawjo woli o ya jaabimo hondum fihim sabu aynum kanyum kadi tutlaqu ala al insan en jangino do ko innete kon al juz'u wa urida al kull walamma o ya bay sabu o ya no fala yo nyawlu mo budi an tariq ar riba nyawlan do budu fi yobitoye buddidi bayno o ya faami dum non o ya jaabimo wondema haray mi jogaki hay fuyi o inni wondema a jogaki kadi neddo o majjintini haala kan fiita o ya nyawlor nyamande riba o faandi kanko o ya faandi aynan mbuudi kanko o jaabi aynan do neddo fi hejjintingol mo yewtere nden mi ana faami gemiri ko dum woni do wala qad ataytu li sahibi wa sa'altuhu fi qard dinar li amrin kana fa ajabani wallahi dari ma hawat علينا عفوا ما حوت عينا فقلت له ولا إنسان قال لشيخ حريم أو قيل لشيخ حريم مولو نويدو غدو لاندي مولو نويدو كم سنك دوبي مادين كو جيلو سي غدو لاندي كما دوبي مادين كو جيلو هاي كونو هاندا يوتودي habbe winden inde darsu men on en heggiti windugol inde darsu men on hande ada darsu men on ko ine tekko أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم أسلوب الحكيم يعني كجابغول يوترين دلانداكا في إتوغول وولو دوم ستايوني ألانديك لهون دي تواتا نفتاما فس يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يعني بهي اللور دو كفيو دو موتير تاني دو فاندا وند دو جاندا هفر بي الله دينو الله إني وند ما جابو بي هاري لبي غولو ودي كو يدي نون حجويته
be landaki fi hajju fes yasaluna kama za yunfiqun konu abe sakoto alla inni kala ko be sakoto falil walidaini wal aqrabin non kanyum kadi be landaki dum non inete uslubu al hakim ndare do qila li shaykhina harim goddo landi mawdo nayejo kam sinnuka duubi maɗin ko jelu ɗo ko hani koyo mawɗo on innon duubi an ko 17 ma 15 jettoɗen ɗo mawɗo on gollitiri ko wiyete uslubu al hakim wawgol jabagol ko ɗum inete uslubul hakim wawgol jabawol o inni an'amu bil afiya min miɗo neminorde ko woni afiya miɗo wondi e cellal ko fala en ta landolan duuɓiyan landolan fi cellal an se gayni ɗon noon landoɗalan fi duuɓiyan ni mi anasen faami huwa sarafahu min al ila al aham o ittu oya yo oya lando ko ɓuri himmude kon sabu ɗo ya landolan fi duuɓiyan ko jellu ndaari sila wonde e cellal ko ɗum oɗo mawɗo gollitiri ko wiyete uslubul hakim ndaren kadi yeso qila li rajulin gorko ko kañum kadi landa mal ghina ko ɗum woni ngalu fa qala o inni al juudu an tajuuda bil mawjud ko woni dokkal ko ya okku ko jogiɗa kon oya landaki ɗo fi ko ya okku ma heta okku kono ko faala ennude haray ko ɓure ko hanuɗa landade ko yerku mi jogi kun silan okkorde na ya lando ko ɗum woni ngalu sabu ko jogiɗa o ko jogiɗa si tawi a hokkata a jokkata ko dina a yamiri ko fus oya ittimo oya landi oya jaabimo ko ɓuri himmude kon ko ɗum ɗon ennete uslubu al hakim su'ila gharibun an dinihi neɗɗo mo andaka landa fi dina makko kan wa itiqadihi e fi aqida makko goɗɗo mo andaka ari tawi ne a jama goɗɗo sortitoye nene aqida ma ko no kalu sunna ka ko siya ka ko no dina ma kan ko a julɗo ka ko a façon ji dina joni jentoɗen ɗo kan kadi ko fa qala o winni uhibbu linnasi ma uhibbu li nafsi miɗo hiɗani jama on ko mi hiɗani hoore am on nangali e innugol min komi ahlu sunna min komi wirdotoɗo tijjani min komi ɗum ɗo min komi ɗum ɗo min wala o inni tu wondema miɗo hiɗani hoore am miɗo hiɗani musidɗo am men komi hiɗani hoore am andi o yalandaki ɗum noon wa sarafahu e manan ahar ko noon inete uslubul hakim sike uslubul hakim no wawi wonde journaliste ɓe ɓen no gollira ɗum ɗo ha kañum e lamɓe ɓen journaliste jo ara lanɗo question o jaago goɗɗum ngo tawata kañum kadi si wona faamuɗo o wawata andude lanɗo on jaɓali javagol ko journaliste ɓe ɓen landima kon haray ɗum ɗon fof ko noynete uslubu al hakim qila littajiru yeyowgo kañum kadi landa kam rasu malika ene hoore manan ko makun ko jelu fa qala o inni aminun min komi ade nunduɗo wa thiqatu nnasi bi azima haray hoolare himɓe ɓen e hoore am no mawni kon ɗum o faala ennude ka yewtere makko ɗo ko wondema ɓay oya ko landimo kon ɗum oya ko landimo ko hoore mananku makko kon o inni noon ɓeya awa hoore mananku makko kon ko wondugol e himɓe ɓen si yimɓe ɓen no joganimo ko wiyete hoolare ko ɗum woni hoore mananku ɓuri jawdi ko mi yetotoma ko miɗo mari hoore mananku mana sen faami o ittimo e jabawol o naɓimo e jabawol ɓurgol himmugol o inni ko jelu hoore mananku makko a ko jelu o inni wondema min himɓe ɓen no hoolila miɗo naɓide e yimɓe ɓen sike naɓidugol e himɓe ɓen e ko nande ɗin ɗum piiji arayɗa hoola no ɓuri mawnude e fi hoore mananku e diyo mi yettoma ko million ji mi jogui ko million ɗiɗi ma ko million 3 fa sarafahu ila o kammo gollitiri ko wiyete uslubu al hakim qala hajjaju lil mulahab oɗo kañum kadi o wiyeteɗo ɗo hajjaju ko lanɗo ɗum hajjaju bnu yusufu sakafi oɗo landi oɗo o inni ana atwalu am anta ene ko min ɓuri juutugol kako am ɗo kono ɓaya landi koyo jundi ko mo ɓuri fa qala oya jaabi anta atwalu wa ana absatu qama haray ko am ɓuri towude dokkal ɗo wonɗo atwalu ɗo konnum ko min a tawl konnum ɗum non ko dokkal oya inni sabu ko lanɗo on landimo lanɗo si landi kama enen ɗiɗo ko mo ɓuri sa eni ɗon ko am hina ɗum no wawi wonno sabu o tette or nden ko ɗum waɗi oya inni ko enen ɗiɗo ko mo ɓuri woni ko am ɓuri dokkal oya noon ko jundi landi o gollitiri halfere wotere kadi o inni wondema ana atwal am anta o inni anta atwal wa ana absatu qama
ko min ɓuri raɓɓiɗude kono ko ɓuri okkowo mi asa fami misanga su'ila ahdul ummal ma dakharta min al mal yeeyowo go kañum kadi gollowo landa ene ko jawdi jelu économise uɗa ko jawdi jelu marɗa fa qala o inni la shay'un yuadilu siha hay fus ko ɓuri cellal ngal ala ɗo ko numo landa ko mbuuɗi ɗi o mari ɗin ko jelu maruɗa e nder ko golluɗa kon oya inni ala ko yaadi e ko wiyete cellal sike o itti jabagol ko oya landi kon o jaabi oya yewtere tawata hara kadi ko gongare pellet ala ko o jogi jawdi wo ko o wallidiri wo si tawi woni cellal ala ko fus o ɗo no innete uslubul hakim dakhala seyd ibnu anas ala al mamun haray o wiyeteɗo ɗo seyyid ibnu anas monten ɗo seyyid bun anas ɗo ko inde goɗɗo ni ko lanɗo no yewtudude e o ɗo ndaren ɗo ko ɗum ɓe waddi dakhala seyd ibn anas ala al mamun ɗo ko lanɗo oɗo naati ka galle lanɗo on fa qala lahu al mamun o ineteɗo ɗo mamun ko kanko laami oɗo wi'ani oɗo anta seyyid ko an woni ko an ɗuma innete seyyid ko an inde sabu ɗo anta seyyid inafi ko kowojo mo faandi ɗo ko nu sabu inde oya nden ko num ko seyyid oya kono inete ko seyyid o inni ko an woni seyyid enne anta seyyid fa qala anta seyyid o jaabi lan ɗon ko an woni kohojo wa ana ibnu anas min ko mi woni ibnu anas andare ndu ɗo oya landimo ko an woni seyyid sabu oya ko inde makko nden an noddirimo lanɗo on o inni non ko an woni kowojo on min komi ibnu anas o diwi nde yewtere ɗo fii teddingol lanɗo on sabu seyyid kanko ko inde makko seydi noon konno firi karam ko kowojo o aami innugol lanɗo on komi seyyid wata lanɗo on sikko o inni ko o kohojo o akkiti ɗum ɗon few o inni ko an woni kohojo min komi ibnu anas min komi on ɗum ibnu anas fa qaddama uslubul hakim faami kede yewtere nden ɗo ka o yi gimol kañum kadi heno ɗo ɓeyni talabtu minhu dirhaman mi ɗaɓɓe talabtu minhu dirhaman yawman fa adhiri l'ajab wa qala dha min fiddatin yusna'u la min aldhahab o yini ɗo talabtu minhu dirhaman mi ɗaɓɓirimo mbuuɗu yawman ñande goo fa adhara l'ajab ko ɗum woni o ɓangini kawa kuyeji mi landi goɗɗo ene miɗo faala ya jonna mbuuɗu o himuɗo ɗiɗo gimɗini oya yeetila hunde hawnide wa qala dha min fiddatin o inni wondema mbuɗɗin ko fidda ɗi moƴƴinira yusna'u la min aldhahab wona kanŋe ɗi moƴƴinira ɗum ɗo kañum kadi gonnu oya ari inni mo miɗo faala ya okkam mbuuɗi jabotoɗo mon inni inni mbuuɗi ɗin noon ko e kaalisi ɗi tafira wona kanŋe oya landakimo ko fiyonnude ɗi tafira oya ko mbuuɗi faala oya ko mbuuɗi faala jungo makko oya inni wondema ene anga jonnalilan mbuuɗi o inni wondema mbuuɗi ko kaalisi tafira wona kanŋe o itti oya e yewtere nde o wonno nden e muɗum jonno ko ɗum woni uslubul hakim daima en ni wondema uslubul hakim ko yewtere nde tawata landeɗa hanga sa imma tawa sa jaabike nde yewtere nden sokete ma sa jaabike nde daraja ma jippoto ma sa jaabike nde a wallay andingol mo wonɗa yewtude on ta o landuma sifa ɗin haalaji doga ko o landima kon wano so goɗɗo landike ni joni e ɗuma julɗo ko ɗum woni beere min julɗo mi dara mi tawa mi faalaka natugol e ingol beere ko ninde hamirte ko ninde so landi kelan ko on woni beere minna beere ko harmo ɗum goy beeregol ko kon ɗum harmo ɗum mi gollitiri uslubul hakim sabu wona andugol no harmi ma harnamo landorimmi o faala andude ko honno beere moƴƴinirte fa yusamma uslubal hakim donc ene andi uslubul hakim no walle kadi piiji buy fi yaltingol ma e nder probléme wata jaabo ko jaabi ɗawu
ma ɗum wallitagol yeetagol landiɗo ma on yo landu ko ɓuri himmude e di ko o landi mako goɗo a landi kala inni ene ɗuma innen haray waɗugol ɗuma zina no dagi ka aɗa dagaki mina zina ko minal kaba'ir ɗon koko landi lan komi jaabima mais so goɗɗo ari ala landi kala ene zina waɗugol wonde ka hara waɗali wonde ko min ko bakkatu mawnuɗo kanko ko landi lan ko ina ko landi lan komi jaabi ko ɗum noon inete uslubul hakim fi ilmu albalaga haray noon deftere nden ko o darsu ɗo hatti haray daiman koko wiyeten kon enen en fuɗɗori bismillah en gaynitiri khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun haray daiman balaga on kañum kadi ko wallata goɗɗo ko fiya waaw firugol alquran on faama kañum kadi balagatul qur'an faama alquran on ko honno woniri o yuɓɓori no labira sabu ɗe gande ɗe janguɗen fof en jangi wondema hara ilmul bayan en jangi anwa'i tashbihi almufassal walmujmal walbaligh gaynuɗen ɗon tashbihu dimni wa tashbihu almaqlub wa janguɗen isti'ara kañuma e majazul mursal kañuma e ko inneten استعارة التصريحية والمكنية والترشيحية والمطلقة والمجردة إنه فوق إنجانجي ناتو علم المعاني أنواع الأمر والنهي والاستفهام والتمني والتعجب إنه فوق إنجانجي أنواعها نكي لكدي يلتتا كان كدي في ليها إلى معاني أخرى هرسيا هبي كويتكم القرائن أو السياق غاينو دن دون كدي ناتو علم البديع كونغال دون غاينو دن هاندي يوتو دن وندما علم البديع مسندتي ديدي المحسنات اللفظية والمعنوية محسنات اللفظية ونماركو إنتي الجناس نماركو إنتي دوما كانيون كدي كو السجع يكون عندي دينو بيجي عند سكتور دين أسلوب الحكيم هذا إن شاء الله دين حتى كدرس من الله دين توري كلام دارو به di video jido hara hiden tori be du'a yeru falja kadi ko wadi ton kon ko be yafon sabu haray ko annaba den tun woni ma'sum ko heddi kon fo haray ko falja idum haray hilan hatta do wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh